uni baby the fabra the bomb that would the mouth yet the amount high at the amount na be a control to the amount open dian high singing room self contained double the time be a open beer that be see your home estate for so you be doing it would have baby because we are from home so we believe home brefie never be doing brefie be bosses brefie be transas brefie e behind na wo ube yesha the number the guasia no class munti ya hands is obi edin sawoso obi edin ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man dan pa amodin wom e man blog papa servicement akom usa ye ho a wayera frɛ na ye no ni sawoso makra ba this is the nation's uncle offer Bishop Lumba yasini nyina wo fanie oman no kura sawom to me bon me kwabini sia no mo se mo wo famani abere me simu nyina mo nka me ho e wo Koowaa adwumadie so yanka no kura nkyere nipa oman panyin yamfonso aka no kura kyere no saa na minister yamfonso ohia no kura na nanom ahemfo apolisiefo asojafo obi bia wo fa kura me yebone am hia no kura bo me na yanka no kura wo man mu ofa kwaba ya ko ese we bai ofa ade ho sei jade ato kwabena asabi wanya respect bi ama na oka afon kire no etim beto yakunadu no nso agi the same phone say Ghana politics football awrade nsani na da bi am ka twem se mo mu ni asofo na chi de ni abeko prophecy no wenyi wonwa ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen yes akaka bo ene yes ama wo ene e 2nd September 2022 yatna se e wo KUMAWOOD TV studios ha ye de ko adwumade e na ebrem ofisa breya ekosise na wotwe ebebo ene yentina ensama eto ade ncheche e wo social media no se ye betu bi apeto so ama wo so hu de ekoso me di Diane eduhene boja ye prekope padaroma kame hwan ne pass the PSA e man aboafo abre biara wo mo eso yasne e me adwumade ebrel as the PSA enkoma odifo na ye boa o jape krom wa se wodi hye bia na adwun mu kanom wodi hye bia we no ma basa mobro wanyanka kranfo munyinara ibwe ba se obedidi amombe di oben mamombe anom obe sha mambe ahye we san so sebi mo amadwe mu kamonom we san so we piso asamoyade amamokra eni age papa ye chia obabi a wo biam no se rade adom wo ho eye e wo jape krom we go pie mo jape krom ade wa yira kra bi so di for na ye boa ba ta se odi for na ye boa obi a ebe kire ebe son sa krakra odo obeko na chese se bi son se bi enya ado wasawade ama wonsno weni etimi age if you say adoma chede no bo ade ne de ache no enti se bi son se bi enya ado akoma eju se de wonya ne babia ko ba ta se babia obi an se wontimi mesin ko jape kroma was so friend he's going to come to wherever that you are now wababa be your mwa amweni so etimi age papa sanso ena yen pass the PC ema home estate and block factory open dia rent here fadan home estate and block factory opa sasia to fadan home estate and block factory open air blocks ato e dia yiwa dia fadan home estate and block factory they're going to help you send be on so no the officer we bia no betimi ane kama pa na bia me ka se ebisa eye japade a emisa eye ntade we gene mpaboa ne momo no ebisa dan enti bebi a wo hwe me bebi a wo je se wo bia wo teme nka no wadaro ma se ope japade a mempeka empa hunyade pedan sene be ya dachi no nchirima no so benye baby ada na baby a aye kama pa area ma home estate and block factory say wa mon sas no mo to apese Ghana afana nyina enti takra de obenya bi akra obenya bi tamale obenya bi gos obenya bi mikro mo nzema obenya bi sansona obwase npotem de ene na ye nkakra enti fro wo mo announce say obeba eye KUMAWOOD TV premises aha wo mo ni omo na e wodan ba akom directly opposite 0 hotel and over home estate and block factory. So come here, talk to them. They have a payment plan, or probably when your money is not up to the amount or more share, they're going to do one more time a payment plan for you so that you can't be paying it. Let's all buy, let's all baby. I come pa Eddie amount. We no money abwa for a summer snake. Ama ene fiada no pay. Yadi ko jumeji ebrewo. Wow, you're streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH. We're live on YouTube, KUMAWOOD TV, Samdako's Initiative, Samdako's TV. So,
Yes, streaming live. Bishop of Alumba, Jinejua Sanso, and the Radio Man International Bible Reader, or also Ajinejua Nations. It's not to say, not so status, so maybe any phone. So now, so who say, if you are done, and Nije Ashana Kumamuma, if you say, Obejana Home. Sorry, no, it's not Obejana Home. You just send your money now, Homoje, now almost to her. They are just saying, I 80 months, I 80 months, and you're putting for Jam. Wow, it's not private samba. That's the dear problem. The one I'm going to will be pinning. The motivation I'm a dear mamma. And then if you are done or pay is as simple as ABC City. Just put a smile on your face wherever that you are. Whatever situation you're in, put a smile on your face. It doesn't really matter. Say no mama we are doing same cry now. But your money. So because I could say na me de mama mani aji. Obi dear es no dear. Enti ade achon kwa dear. Put a smile on your face. But what you say? You see a kind de achre wa. And carbon say any mo ya de number now I must say the bibia na mo so. What moon says be a son say be a what the tarry na why? What the family? What did you know a junagu? Which is a what meeting will come next as a walk on a crown, a bunu come say, oh, a sinistrasi. But in all, we try as much as possible to put a smile on our faces for any day. Because Mrs. Say no cry, you don't know what's pressing me, what I say. But in all, we thank Yahweh for giving us life, so we will continue to put a smile on our face. And I don't pay my boss. The CEO of KUMAWOOD TV, or some dark, with Samuel Kavnada, Committal Prissy, no beautiful wife, baby, a movie, and me too can't chop her. When you're there, rather encounter home be brave, Sanso, and you be try prophet business at that way. I don't know, Pia, she are not paid. Some chief want to sound pay me chow, papa, mammy, Kate, or what, mammy, and upon my mean chow, what, and I don't home him, and I made my home. Next week will be home and why, may can't wait for this so. Now I say so. Now you will not see me today. You're going to see me next week. Okay, good. Papa could you do in a young couple count home on Quatensia? I want to do with me. Chia, what say, what so me moo. Now, mamma, me why you mobile. A rade with shamo. Now, oh, mamma, I want dinner. My darling nation's uncle. Diane, how are you? I'm fine, thank you. Have you eaten? No. No. I know you say no. They're going to eat after the show. Yeah. What will you eat, Banco? Yeah. Today I will eat 2 taffy. 2 taffy. Yes. TZ. Yes. Will you eat it here or you go to your base? Okay, I'll eat it in the evening. You eat it in the evening? Yeah. So that means this morning you're not going to eat? Yeah. You're not eating in the morning, this morning. You're not eating the afternoon as well. No. But you rather eat in the evening. Are you fasting? Nah. You just want I just want to prescribe it for myself. Like now onwards, I will eat in the evening. So you eat once a day? Yes. No, why? Money no do. Money no day. I wanted to speak English. Why you diverting to local language? You know? Okay, that's okay, Yaba. When you see the way I stretch for the English, you will kill me. Oh yeah. Radio show ni pepia. I am here. Pa. You say radio adom onso ho ye. Yakopado, Miss Listery. And radio share no one munyam. Oh, okay. The beginning of a program. Oh, great. And the pet me for the buakwane, a friend is so full like a wow. there. Wow. Now to use a radio share no one Bible here. Oh, great. You ni pana mompire. And more how be a bobo so and Yamenam so me a bomb pia, a GDC radio pejana basano. I know what the name. I got you on the count. Oh, what day, sister? Pia dear. Man, Kai Grammy, Kai Medjuman, 2 Kayadima, Kai Diane. Aha, oh, Inshira, Unipia, Utuana, Moba, Cassi school. Great. A bonata, and a yawa de bia. The brother and a yawa de bia, will be a bomb pie, and you may not so. Because you know what you know, I am a time so I'm pound. Now, Miss Oyard, I said you turn soon, and no tin and him. You see a bomb pie upon each and I read this article. Chile or Dawson couldn't tell what in any mamma you made your 18. The baby will be a banada, Yawada, but I know offer any radio my mission is Yana myself. They are bomb pie, share ready the enemy. I had to for Brina, Airshire, Ebenezer Adako Yadom, prophet, one is of chief, almost Fidida, and Oka says, Ansona, a good prophet is so FD Edaha, prophet Isaac Usubempa FD. This Tuesday ever call.
Tuesday morning on so yam Bible. Ko ne akosira na. Afi so no senior contractor ko video bo ni style ya bo. Ayi ya na me de me church na me de tuma boso. Say wa do nipa. Nipa pa Awurade Nyankopon wo nhira no. Adum Bishop Rich Kondo CEO ono so share every day osoro wo nhira no. Onipa bia wo gemla ni adaje te se mikro mo hina na akosi bo sompra no. Awurade wo nhira no. Mini akosi agyamfo a obedi akọ mechia no kwa so. Se osoro nhira no kwatenten ma no. Na afa Awurade emwa me brother Alfred Yebua so nka abusua ne nka ye nyina. Ame nhira obia. Yes, they want to say be chia you don't know. Yeah. Minimudi kra kamebodi. Minimudi ko bi sana na yeboa. Na na de na se on fa me call. Yeah, no, me call dem fa me call dam pemnim se oswe. Esa me chia wate. Erade onka ho. Ono na chep ye one. Obi e fre bi do timi di say this say me peke konti say wa ohunu. Kire wa be fa. Na me number no was store. Na ne American say otimi de tu say and then empesa me njima home. Oh, okay. Neda hono no afiri phone ko we kana hand say obi afre be frem a. Okay. But we no atimi frem you. Ma ba be to a me frem na omfa. Say me dungu hu. No wa be ko. No say ni na ye na ye chia. My darling. Auntie. Yabao. Oh, yes, and every Friday. Do Friday na ni ji abaka. Esansa anya homachi di animu di obeji wa home. Obe sore kura ebe kakra. Ti yederwade ase se odi adome eno anso erwade kasa se de ne ofe kan nti planda ebe nso ye wokasi school park number we ufra ye be pekeo odi store to Benada no afre 0555 736811 0555 736811 ufra eno be din komo ye chair Reverend Dr. Martin Kwakufojo Junior nimse na no pe oni ne yire Mrs. Monica Fojo omu show no so for tane so fu imamu nyina ye chia me wo fetufuo da ne mpa boni se oba de ona acheche adwuma no nso na adwuma ye carpenter ti obi e wo se owu obi e wo se ne table sei obi e wo se ne ho ka na obebobo no oba de ade achi a chairman nso ne so ti wo fetufuo erade be kasa ma ne nyina ayeyi konfante o se de bia oda ho e wo serebo so nyina muso serebo so tiko ye chia oni serebo so fu nyina e home school o kakra. Okay. Be class 2 class 3 sana me ba kuma senti serebo so de ye me amele e hon so na nan papa e wo ansa na wo frim enti serebo so de me ametan me chia o nyina jo. So, all right, so we're moving on. As usual, we're streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH live on YouTube, KUMAWOOD TV, Samdakus Initiative, Samdakus TV. So, yeah, live. Subscribe to your channel, like the page, comment, na share, na afufron so enye bi enhwe ye pa cho bebre. What I say, share na afufron so enye bi enhwe emfa emaye. Straight away, you quite first story swap. There be to you and I don't quite any say. Mabunu bi a woman so at so more a siwana, so more two or more a sibo. Na sebi a son sebi a yado. Now what you bear me in temni, yen papa would decay no a pie, fam and TV once some summer. A sorry, ye will see decay. I could come back on your pap for. I must sebi and another Roma. One more job from singing idea, chow making him send Casamia Pacoda. I'm a bibiano, sebi ye check. Die ebesino mabunu bi ama ye homene so wo mo de omo selala wo mo nti so dogo bi enuabe enti no wo mo starting na ne nsam de won makeka bi o makeka bi dia chana na no mankasa wo say ah e de na ma da nsam odi keke nsabi e so nyam na me kan mabunu na e ka e de na ma da nsam odi keke e de na che say nye no kre na sante no kra ba be kan so no ankasa nim so na himfu ni bi etonton sase e ma omo di 2 galam say no di kaba be kan no kura enim ene dey ene wo makka bi a che na nanu ma minti fama no kakra ka yinka wo mo say odike for innocent yenkwe say mabu stay with us, we'll be back. Ghana the dogu biase the biama so ka say the dogu biase the no pray ene no bo ma we the no pray ene no bo ma we so odike wu
ɛyɛ ne ɔkɔdike ɛyɛ ɔtumfo biara na pɛ sɛ ɔkɔdike yɛn yɛ pɛ sɛ ɔkɔdike ɛsɛ ɔtumfo because yɛtɔma wɔ mu ana yɛ ɔsafo wafo ɛbɛka sɛ yɛka Ghana abakɔsɛm a mpo asantefoɔ ka wo tiɛ na kyɛ asɛm kɛseɛ sɛnsɛn ntisɛm sɛn bɛɛ na kyɛ ɔdika sɛ wɔkae na ɔdika ka asɛm wei na ahemfo bi a ɔmo kuma ase ɛna asafantuma no a wopɛ sɛ modi bɔne ɛhyɛ ɔpemfimfia wopɛ sɛ woyɛ saa na ɛkɔyɛ sɛ ɔdika asantene na ɛpɛ ɔdika kunu metumi kyɛ mohwɛ ɔne yie so ɔdika wu a anaasɛ bibi ne ɔdika ɛyɛ kala fɔ mpɔnifo nyinaa na ayɛ agye bi woka ho bi eti atem ɔdika ka no ɛyɛ asɛm kɛseɛ bi nsi Ghana baanaa adan ti na mo pɛ sɛ mo yɛ sɛ asɛm yɛ asɛntefoɔ mpo asɛm ɛso ɔdika yɛ Ghana ni ɔdika ɔyɛ Ghana ni ewiase nyinaa ɛhwɛ yɛn sɛ bibi to ɔdika a ɔmo bɛka sɛ Ghana na obi aka ne kora yɛ kunu na sɛ Ghana yɛ obi ka ne kora yɛ kunu adan ti na mo yɛ te hɔ a mpanimfoɔ a yɛ na ɛgye mu di ayɛ hyɛ mo nsa a yɛ sɛ mo ayɛ ho tɛn mo yɛ Ghana sɛ asɛm bɔne wɔ ha ma yɛ nka ɔdika ɛnyɛ hwee sɛ ɔtumfoɔ pɛnfo sɛ bra kɔpɔna kyɛw na wiase na anim sɛ ɔdika wodi bɔne yɛtoɔma awura mu na one person selfish interest nti no yɛtumi nka papa nkyɛ yɛ ho a Ghana is doomed ɔdika Ghana youth say yɛda wase yɛtawakyi ɛhyɛ no kɔpɔnsoɔ na wadi nkunim apɛsɛ tumi twɛw te ɔnyɛ ɔtwee wokum nipa woti bɔne a wadi ɛti Ghana fɔ sɛ ɔmbɛyɛ dii na mohu sɛ adeɛ no yɛyɛ no ɛyɛ Ghana ne yɛyɛ na magya kɔ sɛ mpo baakofoɔ so na mopɛ sɛ ɔpɔmsonkoa na ɛbɛtumi aka no kora monna mo sɔne na moka no korɛ na ɔman no ɛyɛ mmerɛfoɔ sɛ asɛm to wɔ ne ɛsɛe a yɛn nyɛ ne ɛkɔbɛteɛ Ghana youth ɔdekɛ yɛsɛ nyame nhyira wo ɛsɛ yɛane da nyinaa ɛyɛ asɛm kɛseɛ bi nsi Ghana baanaa adan ti na mo pɛ sɛ mo yɛ sɛ asɛm yɛ asɛntefoɔ mpo asɛm ɛsɛ ɔdeka yɛ Ghana ni ɔdeka ɔyɛ Ghana ni ewiase nyinaa ɛhwɛ yɛn sɛ biribi to ɔdeka a ɔmo bɛka sɛ Ghana na obi aka ne kora yɛ kunu na sɛ Ghana yɛ obi ka ne kora yɛ kunu adan ti na mo yɛte hɔ a mpanimfoɔ a yɛ na ɛgye mu di ayɛ hyɛ mo nsa a yɛ sɛ mo ayɛ ho tɛn woyɛ Ghana sɛ asɛm bɔne wɔ ha ma yɛ nka ɔdeka ɛnyɛ hwee sɛ ɔtumfoɔ pɛnfo sɛ bra kɔpɔna kyɛw na wiase na anim sɛ ɔdika wodi bɔne yɛtoɔma awura mu na one person selfish interest nti no yɛtumi nka papa asefo ni bi ni o na Awurade Nyankopɔn nhyira mabuni ɔnka wɔn ho na ɔnyɛ wɔn kɛseɛ ɛwɔ ɔmanam ntuo papa a ɔmamea hunu sɛ ɔmo nso no korɛ kɔ so a ɔmo hia ɛnɛ mabunu no sɛ be sikadie basabasa ne yɛ pɛntɛma nya yɛ ho nti no so obi yɛ adeɛ ne nsɛm fata woka korɔ ɔmo mpene sɛ woka ɔno na ɔmɔtumi ahunu sɛ asɛm odi kekan yɛ asɛm kɛseɛ na mmom yɛ asɛm a ɛboa ma asantema fa ne ntoma pafura ɔsoro nhyira ɔmo ɛde kia ka sɛ mabunu no bebree ayɛ cool because of nsuo ni ha ɔmo nim nea ɔno so ka na ɛsɛ ankɔ mbɛ sɔle paa ana yɛ ka kyerɛ ɔmo nyinaa sɛ ɔmo ma akoma ɛntɔ yɛ na yɛnhwɛ kurowura ɔno abɛduru a na deɛ ɔbɛka no ɛbɛboa mmɔ sɛ akoma bɛtɔ yam anaasɛ akoma ɛntɔ yam odi ka asɛm ɔka deɛ sɛbe yɛn nyinaa yɛtena ase da bi a yɛka sɛ ɛyɛ kodene kɛseɛ a nipa ntimi ɛnko anaa kasa a nipa ntimi nsekyerɛ asante ɛnka ɛna waka no wabɔ adwuma na mmom ne kasa bi no wɔ mu a ɛno na ɛntwa yi a sɛbi ama nananom nso anya biribi agyina soɔ yɛkɔyɛ galamsey nsuo a ahono nko na nanam so ɔmo mpranka yɛ mu bi nkeɛ da mu wote asɛm no ase sɛ kɔyɛ sɛbi tafrate galamsey na ɔmo tuo no ɛne nsuo ani ɛsɛyɛ saa nneɛma no bi ɛne sɛbi aban asase a yɛtontɔn de sisi adan a yɛnya ne tua bi no deɛ a kɛne yɛn nyinaa bɛsɛ kyerɛ aka bi because yɛn nyinaa ɛka bɔ mu anakuro no ɛdi mu wote asɛm no ase ɛnso oyisu word bi a saa ahemfo ka a wone hwee ka because watia wɔn naa so ɛno na ama emu binom nso so atoto mu ma wofa ya nananom a na saa bɛsi odike so na ɛsɛ wɔ sɛ woyɛ din ɛdi mɛsrɛ de akasa akyerɛ mabunu ne sɛ
omso di Kenya ni fa bi wa ye hwe ibetu omofo se mo mfa sebe yawo enkasa kasa bi a sebe ensem fatase ye ka kire panyini e bi awrade boye kokko ye hunu ku be fa so ne mpanimfo akasa mpopo woni nchire opanyini nya asem se ye wo se nya wo yaso wo sisi wo bible se mpopo woni nchire panyini nemum tunufu nemum ade a wa ye wo ye tuni hofo seja mafutuo ni nyesa ni akasa kire waja ene mrantie na brantie so nya na wutunefo a se nua mafutuo ni nyesa ni wutu nuafo 1 Timothy 5:1 onipa bi o kasa kire naja anani nua no onkasa mane ntra so otriti ni se nua anase papa disi ofie ne wuru se papa ya de na nye ne o kasa bi anke nka nkire no a saa na ehie obi papa wa abonte a ni kwanse ye kasa no sa diwaja ne wonani na diwaja ene wonani na wie wuye na ewie wa brabo ye ni mransem edikan aboshe mransem edikan boshe sa da ho na wona aware wa sa ma kwatentre wa tiasfo asase efficiencies wonder diwe ni ye ka kire mabunu se panyini fum se de ya sa de na awurade de ehye onipa mu no no awurade so ehwe adi so no afofele so ye panyini so ofumu so amfumu wo anini ni honde wonhwe so ofumu otua wo so kasa de tie odi ase opanyini no afumu no so awurade de na katua be ma no it is a wuchi sa pressure ne fa na akwa disrespect panyini na awurade ba disrespect o edi no matter bufu o mehye o kasa no wanto obo obefa hawa ma ho awurade anum asam ye ani na amen ontwena no wo fom it is wase bu panyina men gase panyini hye mabufu enti na mamu no dabi so okoye sa o danse bo sa akatua ndi osoro de be ma wansa na ne panyini ye ya wonye no awurade nso so de ho akatua amani pakro di yesra maburu na tie ni nyina se ye o mo mfa ne transa okay se na maye na aduru ha maye amene ye mene de betuma amene ba oni akonya se so koye traso sa onu ye betua no so ka no tinye fre bibia temu no yipa ne na nya fakasa ko so nim disem ka so ne twi na nim manu sa ade a waye no echia so be go extra man say be ye kasa twitwa tem didie ne de trust me omukura de chewa awurade mfa nchew die nsua kasa ye hunu ne wo se yesi ne mpanimfo ke wo fie ye hunu bi o papa ye obone se de otim sa de a ye papa enye de pa otimi sori woni akoma o ma mbekwa akotakini nipam no abu ma me baba na ma me afunu ahono no osifie ado ya papa na abo no o baba ba fie abehiti otimi nkan nje no yo so mu ade akra da ntini a wo ye eye umu ade akra wani edene no ya betima aka no eno kra pani betia so awaresem de o ya akra tena ba bi o de asenti ya da na nei ye ntimi nkawe nje papa no ma etimi sole ba abontin se obi oye obi papa no sa akra wo position chen wo papa na obeba be ka che no eye ni amo kasa de be sele se ya ye so so ye hunu ade bi anya ne ye tena kira ye hwe ne anya ne pepepe da bia ne ntia ye tufu we ne ye se onyame bebu ni paten eno de ye ntimi noje eti o aye mfa sa nche ye tirim na ye ni ni obi papa ye achi emese ye suban ye ni ni obi papa ye achi emese ye kasa ye ni ni obi papa ye achi mani pa hunu ze ye mu ade eza na emfa so obi amrew oso onya kan bi wo nwa ebegina so abu aten to ye na nya twinanim kananim uwi apa ba bi tena so bi so so wansesa na anya wasem utimi nya wo wi man nya bi ko nya na ade position kura ne ma no osoro na ode man na behwe no wabu ni so aten se de se fata ntiatisem hu eti se wutie nsem ya me ntiatisem ye abonefo ni nsa wo so na ni abonefo ni nsa wo so so bedi nkontompa dance ni ni padodo achi nkoye bone na wanya bone obi aka binti Exodus 23 obi ase akwa na wakoma wo nani adi wo trending ti esume kan this side o yes how for how ma ho dan ye ka tro mu nyina nse odika ya de ne fa bi wan try je nya futuo ma ye se ye pese ye ya de a ye hwe ne nya de kro no a we oba ye tumanya ba bi ye dia de no wa nyina ho nko a ana me ka obi ka chem se so ani atem so anka nko akiri wana ka tro so ka sampani fu then so di atem so no mo nso so je so mo ntie ya wa han ye pon no obi frɛ so ye hene ewo tachima ho ba bi ndidi a je sampani fu ntie ye wa tumi nya ko ni obi si bi ntimi mfami di ntuja wo ye wan ti mfani di ade bia on boni eti a kire wo se asoja fo mpanimfo otie apozi fo mpanimfo otie ni a wo ka fa apozi fo wo ye anim tue no omunya omote wo yawo omo sa kire omo adene kakra bada no kura asem no empie bum se ne ya ohunu no wo mu nyina so fo omo adene eti messa na ni die kwa so se ani die mu ye kasa ye hunu ne ka na ye o se panyini ndie ba mpanimfo otie Yesu Kristo kasa no na wo preach ko no on ya baka se mpanimfo ni ndie bada wo mo atimi to nsam ye ko fa ne ba
kyerɛ sɛ nea no wɔka nyɛ na mpanyinfoɔ nso ni n'akyi o burato tena ahemfie o nkɔ bi wote asɛm no ase ɛdɔm na ɛbɛtie na akɔka kyerɛ sɛ ɔhene moate sɛ akoa no so ɔyɛ ho ahemfo ɔhene akoa no so ɔyɛ seesei hene na ɔmo ka kyerɛ ahemfo ti nea yɛyɛ bia ɛkɔ sɛ yɛte ama asɔfoɔ mpanimfoɔ bi adiifoɔ bi ɛka bi ɔm tumi frɛ ɛfon so sɛ wɔne wo program aboa aba so ayɛ adeɛ paa deɛ a ɛkyerɛ sɛ ɔmo te woka wɔn anim a wɔte wote asɛm no ase enti no maa yɛmfa nhyɛ otim sɛ wodi atɛm a na ɔmo te ɛsa ne bɛsɛ wo suban a ɔsoro digya hɔ no matter wɔdo te kasafidie so deɛ obi wɔ adamfoɔ nti sɛ wotu ahemfo anim na ase wɔ asante mpatwɔ ahemfo mu ntie me a ɔhene bi ɔyɛ n'adamfoɔ ɔgɔɔ so ɔbɛfrɛ ɔno nso sɛ ei otumfoɔ kyea me hene yɛdeɛ obi yɛ program bi wɔ sɛ monhwɛ bi ɔbɔ mu din yɛntie woyɛ dɛn dɛ plɛtɔ mu nyinate wote ase nti nya atem ne di ade bɛhyia mu no ɛna bɛma ɔma te ate ne yie nɛ kokoko so kasa a bɛkasa ɛna bɛma ɔma te ate ne yie ɔmo nim ne ɛyɛ ɔmo so ɔmo nya ɔsoro na atemmu ne awerɛtɔ wɔ no ɛyɛ ho wie nye yie deɛ odi ke bɛka ɛnɛ ɛde asɛm aba yi sɛ betafrakyɛ ɔntumi nyere ɔmo sɛ ɔmo nkɔte ase sɛ ɔmo sɛ ɔmo nsɔso ase la ɔmo nkɔ nti no yɛana nya yerɛ bɛyɛ ade no ana ka nipa akoma ma no sesa ne kyɛ Great. na ɔmansi hene Hello tee deɛ ɔyɛ yɛ nyinaa no Hello di tee nea awurade yɛ nyinaa na ne tirim yɛ no kesene na ne ne tirim ayɛ ne kɛse ne sɛ binom se ɛnso soso no na ɔno nkɔ gya bɔ n'ase bio wɔsi ebinom se wanya ne Yohane afiri awufuo mu wɔtumi anya ne Yohane afiri awufuo mu ebinom nso se ɔkɔnya ne Yohane so na Hello di ni hɔ ɛkyerɛ sɛ nkɔɔfoɔ ka kyerɛ wɔn ebinom nso ka sɛ Elia yi ne ho adi akyerɛ no eti ne ɔhene yi ka nyinaa ayɛ nea wate afiri nkɔɔfoɔ ebi se Elia nso ayi ne ho adi akyerɛ no na afoforɔ nso se ɛna afoforɔ nso gu so kasa sɛ tete adiifoɔ no mu bi baako na asɔre na Yohane Hello kaa sɛ Yohane deɛ matwa ne ti na hwan ne wei a mate ne ho asɛm a ɛte sɛ yi na ɔhwehwɛɛ sɛ ohu no Luke 9 verse 7 down. Luke 9:7 down. Asam no kran ne nsumase enso wanyene bɛkye. Betom le bi no kran na waka na yo fi so bi ntino. Be man panifo ne fasi ahwehwɛ. Mo abeto nsa prosa hin na bufie. Ɛde na woyɛ. Deɛ na ma wotumi yɛ na woyɛ nyina. Wɔn na abo nso ɔsoro akai wo. Ti ba twɔkya na akyɛ. Ɛnkyɛ sɛ ɔmo nti. Kyɛ ɛna akyɛ. Ɛnkyɛ sɛ ɔmo nti. Tie mu bia yɛ adwuma yi bi wɔ 7 years, bi wɔ 5 years, bi wɔ 10 years. Ɛso so wanyene bi anto nsa mpo biada. Obi kasa one day for matter nsa afɛ. Ɛkyerɛ sɛ ti 5 years ɔmo nti. Ɔmo atiatra. Ɛnso nam so make sense de kan di years mu ti. Ɛwɔ ɔmo wɔ akoko ɔmo pere wɔ yie. Oni sɛ so ɔfɛ ɔga abanfo bɛba abɛgyina atɛm. Saa ne ɛfa so ne pɛ ɔkasa. Ɔkasa ne ayɛ kan nyinaa na ɔmo pɛ. But when ɛfa so kan they can't just call. Now you are coming to call now. Say me nkade. But the woman who eba bebree a most of the work campus say na more platform they will come straight to you. Of course. Of course. Two Japanese some journey nim dim e won pa so timi to sample e won pa o timi mu e won pa o timi njo o ko police yo mu bi say dia no ka e go me ntie na so no kure say ton it will be ba bia ne ko sa na awurade aye ni okay dem fa nim je kan ko mo bi aye tu e be kwa tie wo bra ye nya asem esi anya ne sa da bia na e from court nya yi bo so na aka no kweti ni e from no a friend yeah if be our friend in your was in one e ton se ni abasa ko ban se obi se me ma kan no kure o mo na mfa no kure o kwa o do o koma do timi aka ho na ma se me pe ko na am awurade nhyira o mo so mo so timi gina mo di ka hu se yo ye nsi ni pa di bi pe sabe ta fraction yo kan ni bi nya ye ye nsu yeah so hu se on so o mo pe ye nya nya correction na kuru no mfa ne ntoma mfa all right enti ye nyina ye hwe the panacronum infradia. Now we're moving on. I have a couple of messages here. I'm chipping some in before I go for my second story, making headlines on today's Koowaa Show. Of course, I have this message here from Ifwedu that says, good morning, my darling Diane, and of course your crew. Please kindly share this video to friends and family to be blessed. Ifwedu says that, sweet Diane, you and your crew should actually have a blissful weekend, and I love you all. We love you right back. If we do, I have this one from George Mami that says, good morning Diane and the crew. Good morning darling. Pesto says, good morning
To you all, Koowaa, and then we thank God. It's Friday. It's Abwaji. No, Bojaye. Yeah, that's what you really want to say. Yeah, that's it. It's Friday, Bojaye. Yeah. Pastor stay that of Lumba and Lady Diane. Keep it up. Thank you. Charles Opoku stays that hello, good morning to you too. This one is from a person that came back to say share. Yeah, so I am moving on. The better journal pay and say SHS and my one me one more a war I want to get the name of Chrono one a war Okra Krum. Now, one of Ecosa, one more Quacosa, one more boyfriend, one more Koya, Sebius, one more Woman, if you shed Lucia, I wore a year of Crackwajo. Okay. Or Crackwajo, a year to Krubia, I wore a year a Crapim Ocre district no emu. Okay. About some cacao when say Titano, no Crackwajo. Omo center bi wo ho no ma say yade bi ba ho e no mo koye treatment it's no more treatment center kese e wo sa okakojo nche popular town na say we are at Japan e na e ho na de hye ne o manfo a anhimachi wo mo sorry e o be sha e mo family a omo ni mo krompo omo DSS omo nyina e de mfie dunsia e no mo da kwan hui e no manfo say there be Omako Jomaniana or Mabeda or Quan, now be a baby. Young Monpin and Shamofrebe, me on Muda Womokoya, Sir and Quan, a Lisa Frame, or my Namidia, ya. After Musha, or Mutunia, I said then pre promo. I will say, ye promo and Cassa, and if a bon for me, and I decide Mano, now I be just I'm afraid, a good kind of pay, a walk up with you, John Shihono. And no additional man from Koto, as from Yasami, a bomb, and I saw man from row, and to a final, a war a year, a duke room, Kofodia highway, the winter no, and a dong tree and its sander, echoes are a bia honum. Omokoy nam, Pamina could do my dance as a more family near a man for Muffy, a your crack to meet me, say, Omulimomo, Bako Eddie Yvonne and San. And about consulate Esther Oye. Omunina Eddie Fisher Ducia, our GHS school. Now, Eddie some nursing. Now, if you should move down, they say, some of our Benwin, Jordan and you fan, and almost say, a jar on plan, a woman tackroom, Dodona F. 14, and woman also wore a year a duke room for the aquanoso, and almost common plan for one thing. Mo fed our many fisher dunsiano, or more planum, into a more common plamon chain. And I imagine and a man for one more cacodunia, a year a man bonnet say, Mofani da Quan, just on my prepra, or my show monquan. Or would you be giddy beshay, Emma, a viso, who won't come with this scene, or whatever Mukemu, and your Moko, I have Sabia, a year, a ducrum. Would do almost Debbie, won't transfer Fanco and you a cropon, a Monfanco, a year, Tetakrashi, and Pa Omuku Daya, Sabia, finally, a doctor for Lady before say, Mofrey, and Quan, a new Omo ya. As some have a who be Papa Pamel Busia, and they are coming, you say, and Yasam Ketua, it's your coin, saying I know Marble to Motua, one Musisiwa, just say, I told me I do Joe, nay, Afi, I Jane, I was Ira for some essay. And no, now some member a one per temple. Uragadasu Michael, a sister chair say, Sunday a TLS, Sunday other two from Moticono, Omo catch us for whom be Omo cry say, Omo common plafo, our mean tackroom. And there are some nursing. Now, if you should move down, they say, some of our Benwin, Jordan and you fan, and now almost say, I don't see a see a war or crack room. And it's a Bishop 16 years. Or more.
get the paka. Emma will call in Kenema, I said, oh, Mamma, I won't do you. You run or crack a joke or crack a joke room, right? Yes. I get back what I know. Yes, it is. Now, when you show it. Oh, Yeah, I can't. and yes, some kids. This is some of your kind of Sir, I'm your devil. And somebody is my country, but Yana no one and Yamshe at the Maya. No business will go for several money more than one on the way. That it's more than a national show. There was all from my bed, that said, you're not to move back. Would you burn when you're as a man? There's something one of you. Nama, and put yours of a bow, it's my papa, and my never hear you come, you know why. I walk around this guy, the veteran, and yet you back. What you must want to Elia some nesi. Na yehwehwe mu koda na bi se sa mo fa ben mi. Jordan na jufa. E na omo che se eja omo ompena e wo mi takrum. Dodo na e fro ma 14 e wo no so wo. Fana fontin. Mo fa du ya omo nye fishe du nsia no. Omo ompena no. Nti omo ko mo ompena mo nchen. Enti ahimachinu e no manfo a won wo kakunya eye amanebo ne se ya na ahomete na awre you come to Sadodo 16 years ododo ndie awo bia no sabe o manager na di yawo obenyansafo manager ne oba bia wo na oye nyansafo no manager ni gie na onipa kwase abuni na anim na oba kwase ade obuni na anim dia Proverbs 15 verse 21 Gradium yo mabuom maame anim dia yete se maame abena kro du bai ante acha ba 16 years no ene wo kɔ ne mpra ho no wakɔ kwan ma ye owuo bi wa wu a register no kro wo so ye twa odi wo record no asɛ no bishop record no asɛ na da bia me kam si so ade ba kɔ mi so ni da bia me ka se so obi ya me mpra kro wo fie me ma wo me ma anamo na ye tu ni nyefe na masan so afaka ba bra minim se ebi kuro sa wo obi foforo ebi onipa na adan na ma no na wakɔche one ya de sikia be wo dem oba dem be ma akɔpɛden ya mani nyina dan ya me dia hwe me tirim film club me am ne otena mu se me na me de ma wo dia me ba obi aba ya tuma ha ne dan de resources ni free ba bi bebre o wunya ne wadi mi ubenya asam ene no kre na sabita facha sukono ma wo 16 years ebra be na wabo upie to yedodo sei usi a wo hange ne he animonyam be na wom sa a watimi asimu apam se mekoda be ma achi abra be ma kuro so sabi oni wawe na wakasa faka abra na aba metua uye waja akwa maka be peke wo se do ko ye save adaya ye mu bi kura ye nyina ye ne afikura odo oba sabi fiso ye odofo koduru kwa so ja ne konya fafun se twa taxi ye de ne ko no so be ye save akoduru asumde wo nu adachi asemunti tu ntwa mfa be ma wanyina otim so ye ma twa do adwenem de wo oba kwase no onipa bi wo oba kwase no owunya awreho ani je bi ene ho ojeje eni wo ma ododo ntwa ja Proverbs 17:21 so wo ododo ntwa ani je ade ani je wunya bi da samre maami ada onim sa ne bada onnante na ne yeso ba wuda kwan ade na kum me ba so no wo kɔ ne mpena ho re eyiye we se nipa ba bia sa na wo kire ma kire ho wa chim kra ma be kasa sa na wo kire obi be ba ba su ye every gafro obu fam bichos na nso be nkran ketwa ami me ya so den na anim guase poto sei it's terrible you know ento mo ni nyame nko omawu akono wuo oh baba wuo se ya enhye mekra oh nyame senso mo nko asumdie mu nkoda se nyame ya adom na obowi ase foforo no mbefra mu bia ombeto omobo ombeti omo ba na ombeti ne din ase se ye fra ne twen ye ne yehunu bo ne ye ka no ba ko ni bi no ye fra ne twen ese wo twen ye dan sebo a ubenya ne ne de onso beto ne bo ba animu a mo betena ma asumdi abenti ya mo ntwen asem emmabunu mo ntwen ade
na moje open tama kwan ena nkura ba wa ya akono na no pagya kakra bia ofisi wanyi no mu trade mpanimfo saa ne nam wanim saa wan kantim wa woni a otim ze okofia ngoya ketwa obetuma ye oba enso na akopɛ na we no kasa obegyina ne waka se obe pose a kyerɛ wo wa hwese be catwalk bi o de beto forma obi nka wa obi bobo amane akura so onyi oso bo ha akura okodi aje so onyi because of ne ye ne si a kyerɛ se. You're right. And now for be a yenyomo. A crana tad no cotton one him say and yes and body pie. Mammy be yabrano, Nessa crane pa. And Nessun Kumpapa, Samana Paba, Shakrani slim kakraba from you and ye. Bishop. There, Cobanesa, corner the Yaba, and more penny aquasia. Was a per no a bon one diacrano, 1 year 16, 17, 18, 1 new tina, said well freezer Fedia would all crowd to be no massim. We shall the net Jana no. Who to a mofos almost your monfa? Man, granite to a moon dear. There's almost one bob down, mamma. Combo was a Fedia and any papa than any of four. As your whole school time near can be yours one dear. And never put to me yet, ye say, no one per box ashe, no banner who when it me am the catao. And so first, Berman, ye say, no crum, you go and say, a co baby. And now, my meetings the crew and proper head on your case, mano. You go and find you that I'm going to call my mano. But who sent to as a old pro? Oh, dear. Quenbu tinu ni pen so. Akwani bi wo ya na tine wo mo fra mo sisu ani so. Na wie ye wu. Na so munnim sa wie ye ni ye wu. Proverbs 14:12. 16 years akura free say osam koda me boy nchen. Osam ni me boys da. Tine wo na ni so. Mo nim so otwa kwan na wo ba lo bi betuma kunu kwan so. Ye be sere. We 16 years na ati wo maame oba no twene tena asa particular you ontie bi. Oni da ache. Ukos yese ya. Uni da ache. Tinya mesa no makajo omunya ne se omunya ni da ho omunte sa ne mana se da ne se bo ada koro pe bibi betimi asidi amomo na omu welase mo mabrabo na mema de kote ne de da ho every day sa na twen ne so ho tie nya abotre ma ya braba ya bo ne wiase no e beto me de bi no e ba funu order so for me 20,000 of blocks ya kakretina de ho bo ama utu ato accounts me me a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders are your every crowd of no try na order be anywhere any amount be 3-4 days you be try wrong no ye ni na egu cars mu ye dia ko go plot so afi wa po bi a wo gidi di say o ma ye say egu so keke na ye hu video di a kire afi wa say indeed o do ho abokupa in fact so o try wrong no gusu wie mpo ni e be ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di amount because ni papa ehun na ni anu kwan ye uyi odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi person nkofo me han uni ba bi de fa fabra ye bo hu de wudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han singing room self contained dobro the time be a open bia na be see your home estate for so you be do any and we would have because we are from home so we believe home brefie na bra be do any brefie be boss say brefie be to asase brefie e be hand na wo be ye hia the number le gu ase no kura se munti ya han se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama asase pa manso na ho ye man da pa ahomodin wom ya man blog papa service made akom usaye ho a wayra fre na yanu ni nsawoso makra ba this is the nation's uncle offer Bishop Lumba yasini nyina wo fanie oman no kura sawom to me bon ko bini sia no mo se mo wo famani abere me simu nyina mo nka me ho e wo Koowaa dwumadie so yanka no kura nche nipa oman panyin yamfonso aka no kura kire no sa na minister yamfonso hia no kura na nanom ahemfo police fo soldier dwumadie eye adwada ekosi fiada na be de mu host Diane na me de evremo
ewo difo ene ewo difo na ye bo yemfo ba da wo te se wo falumba me tabo ni din ono ene na me be mo akọ na okotie ne numa sem sima pe na wo hunu se wo pe ba bupa wo pe difo bi de wo akobata no a ye wo difo mu ahodo minimo hawo ko e hawo wo hwa abodamfo wo ha ene ya ba ha wo hunu ni nyina na oborofo oni bie abana basa so na ene di se me wo ni se o yare na aba na kache a ono ama babu a wo beda na wama odinani adi kosi se wo benya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo bepere bia kompai body a eja pokrum ene ewese woko adidi se bo ni se bosumi bia ye all 91 te bia wo hwe bia wetima prepare na wa babi bosumi bia efia da to so mi ni wo ye no na fa number na egu afidie ni so na fira papa yenko ne he odifo no etire na dum kasa ketua na bo sa wo tena dum kasa mpa wo bo ebeto yem yenko we ne mra ya fabi na ye bo akofo awuemfo ba no japekuru adum nyame de ma yo kwa wo se ye mfa nchapa media medjuma media ne se me nyame som ne besofu die nyina me se mehwe nyanka misia mobbo wafo bodi ana mehwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me mo nyame ase na wo nom na wuti na wo me wo ba ni nyagidie se Obama na se wanka se no problem na be dey e be sofo chidi ni mo a so kristo ni tase obi o de wo ti wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se so wo me wo na me no wo ka sa asem bra ani achi ni difo ho na se difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo ho no be ju nsem me hewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betina aduane a wo bedi wo die wo ne hwe kura me so wo de beda anyi achi ni bomode aba na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese me number wo hwe ma kira kwa de nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese amen. Abba live on Koowaa famous see ko we're streaming live on Facebook KUMAWOOD TV GH. We are live on YouTube KUMAWOOD TV Samdakus initiative Samdakus TV so ye chagu Frede ewo ko na suspension bi akoso ni ajajia ekopie mo takrade na sanse mu ina efia eba concerning MC and honsem sama na yehwe video ni mba ye ba ye bebrem na dissect ama won so what you see stay with us on Koowaa. Secondly, Takrade Metropolitan Assembly anono eba beto adwa e wo February bosumi wa afie mu se empanyifo atwena sensen suspension e na ye de eto ne so e ma chese wakotena nchen kakra na wenna osofo hwe impotem amamuo eni nkrase mpuntu ho nsam eso owuradan kwaku botwe e de ne nsa krata bi ase a apie adwa se MCE ya suspending na owo secondly Takrade Metropolitan Assembly Abdulmin Isa ya san e de ne dibre amane bio entu asabe fa na adwa MCE he was secondly Takrade Metropolitan Assembly na wo hwekrata na emu a de e kan say omampanyin na nado dan kwakufu ado on the Western Regional Coordinating Council mpanyifo edinkita ho e ma wo de recommendation bi eto ono omampanyin anim eno en wagina so a owura Abdul Mumin Isa wasan de dibre ahye ne nsa bi se Metropolitan Chief Executive Officer e was secondly Takrade Metropolitan Assembly na omanfo be kaya Abdul Mumin Isa February bosumi e wa afi mu ne beto odwa se e yade a ya che no apresi for action wo kwan so said the or driving ye ene kasa bia na ehon ti a okeka che police officer na o duty no that is omu ne se entwa yi eno na enam so kofa me suspension e bae eno kra emu no wo mu ma no etena nchen kakra se de be ya apresi for be ye ne nsem no emu enhwehwemu na wenna mpanyifo chima asam kwa kopiem e wo court ama ya ma no bill a esom 100,000 Ghana cedis na ni nyina enkenfo ano e na omampanyi se ni dibre wasan e de ahye ne nsa se MCE a o dasoa edi ni juma e wo secondly Takrade Metropolitan Assembly anono e ba beto adwa e wo February bosumi wa afie mu se empanyifo atwena sensen suspension e na ya maybe a news no e wa han ya se eye wodidi aposifo bi atem this story I think came on e wo apremedo yeah sa story so far okay ya e wo fia he ya
na ye man suspension for some time and then opopiem baby brain so that man for him says sign position there or send Canada Kwaku Fado eji edifin himself so no papa pesaka say MC insa and Diana Elori Nyankopon enhira MPP fo na o enhira na na Dankwa Akufo-Addo ewo adwumaso a oye na ade ba akomienu se ntina ma anana mamu no menhya da nhunu so no nhunu so anya wese obi ena ejina mu asiwa na mu nipa no one oni aho brase 2 o sha police fo so police fo betima hwa amane ma atoto yie no wo hye won so 3 umu ade asa nipa we yatima dadi utimi so aye ne mfie bebiri adadi ama wawa bam wuni adade ko na esiwa na mu ono esiwa na mu nipa kire wo se ne a woye ebetima mo lu super power ho so ohunu nipa otise ya o se ma twena so nsa metena so na respect onipa woni respect no o twena so respect eba suban panyini si atise nyinsen untimi fansie utwu mutan epie edisa wonipa bebrebe odeda aye wonsi anamu wo nkura wodo so no ohunu ba kwa wo mu ade wo mu a ubeyi na free wona wanya wasum dia makuro na ko we chese kuro mu so amde asam goto na ni mo mutimi nko ade a wo ye kira police for chese se kuro mu wo ya asamre ma ya wan na wo kwam si wo de asam goto na ni ma na nim kwa de ne obekan afun puto de akira wo kwa police for me ya kwan so okura se do sika se mo na wo asamre man a wo hye na se diki wanya ni se ni go so mani hunu se ni papa bebre do so pe position no lisoba disrespect mu amemu nkoyi a wo so yi ni free ho epo obi obabo wo se o tian fo odifo se wo tian fo odifo a atete kwa fo hunu nyansa fo ye edie mu na onyansa ni bia ni ye edie mu ani enya nim die fie Proverbs 21:11 na o tuni pe mu 3 months 4 months na azima wie onsa ankwadi a me patro 4 months no ya de ne ko respect school ana 4 months no ede na wom ye wo so obonefo se wotene no onipa bia nipa bonefo ya ade a wokase wotene no aman be dome ndi ade na woza na ado ka tire ne se onsa anko na se de watene na aman be chiri wosa aman be dome wa wokase na aman be chiri Proverbs 24:24 ndi kesu ya meti ama me chiri wuti asem na se da ya no de niam di abro e Ghana o ene ye pedi pom betima ye Ghana yie ene ye nya sabe ona bu bi o se me de metimi MC uba ne takurade a me ya ma me manfo anya asumdie ene ye de aposifu agya no woni mpeso so mommo no MC ne ho ban sabe ya problem bi anto no bambofo no akodi di o matam because o MC ndi no watima hunu nipa otise ya ade nipa asam takurade ana na sa fa ne se onsa nkwatra ho ne oye nyina achi na mpacho se otwam bi na sa police ni hu na obetima ka se waba wakiatia police ni no enam so na me koye wabayi obewekedi atia police ni no na sa mo homo no mo de da bia mo amani dia na mo hwehwe unim ni oya man bi pinti no odi nsemu nu sa de on fantena ho oye se ya nja da hunu na na adu yie sa ko man na wo ye campaign na ne kasa de man na wo ye campaign utimi so wo akokoduro man na wo ba ye nim so odi nkwazi asem on fa nchew obi anim so sa ye lawyer ni edu onimumra ntu awo ya be papa ya be jani e mam fofofofo kura ne wan mo pa o mo ka so ye lawyer ya medwene pa o na ne do ye lawyer but no man ni nim so ba o be ye da me nyene lawyer mfiri ne nsam wo ye na se me ya medwene ho so obi o ye mra nimfo ankasa afo ndo mo nka mra sa udi mfa de fu bi amfa na nim sa anse munu se timi cause no to wo hwe die me die emza lawyer no ni court na de bedi o man so esesa wote bia go court asem go ntwe trust na de sade me yada man ne pa wo gumani ma se ne wo fa wo gumani ma se pa ana gumani ma se pa awana me nim so ba ye na djuma no eni ba bi edi ne ho nkomoduru ye no ene ne wa ye nei no na lawyer me de me je say kera ye say me de obi ohene ne lawyer de omo de o de omo ni na hemfie no omo ni ne court o de omo betena o man so a em say e wo implication ma mpekura dabi na mra ndimfo so na wa ye peni mu no se bi mu ni say
is trying to give this MC more chance to change completely. Change and that's what we say what change. I saw them. Ghana memu I saw them. So somebody let's say I am arrogant. Obi e say we say mwade say be a song. Say can na waka now a remedy. It's okay. Na obi muade a ade asesan yesa ade ekura na hwede no a. Obozu woni no asesa eno kura no se mo position ba be hwe ni ti wasesa. Nti wasesa atama ahwede no no wo sa de ma na beba. Arrogant ye yare bi afra ni padua ye ni nsesa ye wo ho. Edi ni pakoro no se sika nkura no ahotire ba na obre ne ho asesa obi beto amena dibie. Ana obi be pa adwuma mu kwa ama no. Adwuma no ba na sika ba arrogant ba. Arrogant timi bre ne ho ase e de gi ade ogi wie po sa aka ne ho. Onko wo yare bi wo yare fo. So dia se tina Kristo kura so odum ho brasefo si hantan ni kwan. Na sa hantan fo sa kira wonsi ukwan. Na sa yare no prima bi ba wo so ne kun ya no. Sa yare ne bi ba wo so ne kun ya no. Enye ba nya yare kasie bia wo ba so ayese gonoli ana white no. Oba so nya yare bi e wodi ni bia. Ba be to no ni nrobuo no ene ade no tubo so to ayese di yare we na me go dua 3 million. Yade we na me mazo mam to adu no wodi ne saa na tetu video mu. Saa na arrogant te. Nti mumfa mo hye Nyankopon ase. Enti mumfa mo hye Nyankopon ase. Munsi obonsam kwan. Na munsi obonsam kwan. No bedwane afiri. Ne basa obonsam ebedwane afiri mu nchen. Nanso oma na adom edom mu bebre. Nanso oma adom no dum mu bebre. Enti na atwere ne se. Enti twere ne se. Onyankopon si ahantan. Onyankopon si wonipa ahantan ni kwan. No odom ahobrasefo. Na wadom ahobrasefo. James chapter 4 verse. Onzo so mamu chance bebre. Bana hantan wotimi mfasa chance ni munko. Obeko so na gaseta firi awade nja hantan dio. Eba wo so ne kon ya. Onim so wo soro ne ncha ye de. Wo papa ne ncha wo asumdie. Na so hantan ni da pamia pamme. Hantan. Ena ma akura tim ka ne mam se mese ne amaka me mpacho ne mpacho tra. Bo onim so wo pacho so nke betwatia. Ena mo obi timi ka ne hene se masa ade yo ya mese ma mese me ntuma no wo fom da. Ena mo hene bi timi ka so no onim so odi for. Enso position ni ade ndi twan. Hantan. Na yan di obi ka bi chewa ya papa onse se akasa no ko e ka chewa ewura pa because enya de pa kura ni to be different ni pa bi ampe eti papa no de anka wo se wo tena se asa kakra susu no to yo mfani di no on tena se wo nsu bibi mfirim. How can an MC be share police ni agent? Do you know me? Unim ni bakura me wa bodam papa ye gina ye mi awko ye ni okeki yes gina gina odi azam na se sani nko obi na di wachi anko mbe gina no ni ama wo ye save no saa na ye no o se won ti ase se na ahobrase esu wonu a ko gi akọ no ko mbe tia ye kura ya sebe ye ma obra nu ba bia police gina ya approach nti kura on hwehwe it is aban na te say o adi ma ekoboko de na bia na ni abeto no ofa na ha eji ade o kobra efe na wa MC untimi halama no nye very accurate and nice emo mukura anya ze onabo no onabo oba pe bread bi bre efe na omo ta sakola no omo adem boni omos na adem boni wo mutirim sakola fo no omos adem boni wo mutirim bre ni da ho bre entiram si almost brofo sene mka sakola fo nya adem boni wo mutirim kan nya nkasa bi opem so okura me yenya nkasetia kwa hemfo ta sakola pa ba me si almost ti usakola ni asabi wadi mi hwe omusu ye enye o man wi abom ti so nim so obeyi na se beto wadwene so na se wuntimi nya ya menyi sa ye ni bi ye onkofo bi awi ato ntiri so asela ni so mu make sense obi awi aka ntia na adwene na sei di dodo na yi sakola no bone nko a na no ne kan ye no so mo se rasta fo na enye na sakola fo nso e ya basre omunyai enyefe na do anya de akoze papa we di obi nsi wa na mu no wonu so disrespect ni pase anya timam ni o police ni me mom de ka wo ntam wo be ye dan ade we de metekofo so na masole wono na dam fukro didi no afre no se me yonko pa no mpoasem ba se de osi ye yanyi wa mfiru am obi ama ebese ma mamu ti kotena fie wa soma wo ode be ye wo na makuro na fa ntuma pefra
am sana na do ambo de sa na be yo resafo owidiana ne opesa o ye wonya kwa owidiana ye za kofie eze de o ye de aye de 1.5 year de o ye resafo no de ye de eze bi obi antena ni di ne yankoya nim enye o wa posifu abo ho ban utimi solid ya onse ne wa wo pe no wonu ni po ti se ya buja se posifu mpo ayo mu se na temamu ni posifu mpo ayo se na odi asem goto na nim fo ampatem e dia na obeyo ewie so na me ka che papa ne se mentano ebi otie bi anope wo mfili oki ntano oye ono anim se wa anya ade die baza wo woka ni bre na ahye mu bi nso nya me ka che se so onya akonya ni bi mu a tumi ni nye de ntimi nyim firi nsam yinti a ye ka se nyina ya na mutu a utu ye nye papa do mfra se ntu na mutu papa ne yensa anno no mo na baso bi because onipa bi aya ne nya onipa dwawo oye ne ye onipa pe wasem to okoyi onko ya de be ma ye nyina asa ado ne back yes ono kura nti obi ntu aba woni mpesa so mfa ma MPP e ba ne sa wa ha party no nti onko ya adwumadene e be ma nipa asa abedo na hunu se oye nipa e bi kura me no ka se so ono so ye nipa o badano na ne mood abufo bi o me tebia bi no wantima control ena de sa ba yes in the set sa anso so dia ena ye nyina anso mfa nche na ye nyem no onko ya na adwuma no wokwa wonna suban foforo de mi hu so wonte sa na abasa ono wansa ntu kan kwa voice for ne nchenko po mo chew na munye sa video man srom so munye we nto nsuo no anko ye na ye bibi na e course that time no ena ye nyini timetu ye sometimes bia wo kokko na ya fro wo ho ne pressure da so police delay okitu bia you can go extra mile. Yes, no ako kan ya yankantino say sa na tie nso dia ye nyina ya nkwansida ene na say na nanim ni awoye enso dia sa dia na ne ye be ma na kose na sabita frache omunyina anya na adwuma no emfa ne ntoma pa emfra. All right, eti your final story ye dey ba ansana ya mwapenya ama wonso afre na wa contribute will show this so and say ye papa reverend obofo na kra na oni ye adwuma ye fe na Andy J for the past 3-4 months in so kasi and there is someone Andy shake go more security ban is our so is our Finland sister bi na sister na muti South Africa our father sister ni free South Africa babedu Ghana o free play musi ya no ba solifie ho me say I repeat myself o free alu play musi ya no ba solifie ho sister ni luggage ni bag ni laundry ni bi anamati wadini nyina ba be da sori dem ma ade chen ni ewia ni sika ni bag sika over 2 billion masa wo ye kromfo ankrofo sika wo wia de ye okrom a wo ye typical kromfo na ka so be kotu akokro no bo wo ye kromfo nkasa criminal kromfo now tutubodem ni chawa o chance wo jina kejeti na odi bread na etwa big bag ho me kai sister no and no from Sandy my you ready to talk kwa me fa so a me kuru si asofui kwa me fa so me kom free South Africa ba Ghana kwa me fa so ye Jimmy Sika a solid money e wi misika o mu fa ne bag no oba bag na dross ne borders yinam omu kukuru asofo asia brabe bodu aso ni mu bi kromfo ana esi we nkwane de edikan anko fo fabro chira ba maga ba yira wa sore dem o ana wa sore dem nkwana kromfo because of say wa mu ya kromfo nti since I feel Rita was a root it didn't mean bako Rita is a root ni ku of Finland na obano was South Africa sika wode baga na beto dan so because of say ni kunu can promise din komo was free pay ma okoda wono ma me nyina nchokoda wono ma me fie ma ade chen no beda so dem na woka chen say the problem ni ya just oda so dem ma ade chen na kromfo wi na bag the luggage nya wi akọ kromfo sofo minimum cha me boxer shorts minimum cha me kote so nwimpo minimum tu de otimi ye enti de atia no mensanka misika mensanka na sika no so de mensanka ya me do nyame o hata so ka me bre e ka mensem sia mensanka misika
Nobody want this. I read my lips. Nobody. And I remember that kasa. Me count 9. Nobody. Was if you pay ma okwada wono ma me nyina nche okwada wono ma me fie ma ade echen. Ade echen no bada so dem na wo ka che ni say. The problem ni ya just oda so dem ma ade echen. Ade echen na konfo wi an bad. Papa mo boni mo. Yami ani wo. Papa mo boni mo. Ira wazia bribia. Papa mo boni mo. Yami ani wo. Papa mo boni mo. Ira wazia bribia. Dayan ade ya ne se obeye panyini wo fie. Na ade bi boboba obetime hunu se ade we ni daache. Na be fro wo fa asia ka chen se bia a wo ka kone hotro. Enti betumi a twon firi ho. Na wo fa ase be mu hunu se wa mobra na ni ka prenti. Eno wo ye ne wo ye na ye wo ya. Enti kan wa no tum na nim nyansa nka ade yeye. Ko basa ese ne a wo ka ye nya start se esia. Ne fa bia ye wo ya. Ne fa bi so na ye wo de. Se ono ade na ni ehunu bi na fi next time o kasa obadwene ho ba akomienu na wa fa ba bi afirim antete kwasem munya entete kwasem na manyankwa na munyankwa na monante ewo nhunumu kwa na monante wo nhunumu kwa so Proverbs chapter 9 verse 6 then some years ago, it's about 3 years ago, na me kachire kwaku bofo ze kwaku nkura na ewo wonchen bebre ofiri se wa wi a ye wo kwa wo to 20 cd to 10 cd go on so no utimi bakuma se behunu se wo fa wo program as minika print no ahye sika bon ni etieti ameso se be ye behunu se wa ba no kwaku nkura yi dakoro se de obofo man nkura yi be di matemo tv no so wo no fie no ho ano so sofu kofi sofu hwan ye me ho nam juro mu di share bible nam se mo awiye no nyefe mama mo 3 years awiye no enyefe se mo hunu no kura ne ye kan se mo timo me nka o de mo ntena se na mo ntwen ko hunu iza nyankopon ti ase a mo beti nyame na ne nka aya obi a no ohwe bi ase ne ye di agro ni mfie mi ensam ani hwe eni mfie mi ensam ne wan yi akura anya nduru ena na kura ko obi ni mo no obi ni mu de ba ne ho ena dane no groje kase wanim guase we yi secret no mde kon ya ena ansa didi mu abesi na asabe na sole kura ni kon hye da ni nyan gina so a ne manso so sa de we yi no no Micah chapter 7 verses 5 going eya me de jamfo ni wo se se wo fa adamfo a ya manyini ni amunye oyonko nsu ni oyonko so manyini ni oba wada okukumu no ne wona wenwa no na onipa bia wo fiefo ene timi ye watamfo onipa bia wadwuma mifo ene timi ye watamfo onipa bia wo namfofo no ene betima ye watamfo ko mo ne ben wo ne wo kɔ ne wo ba amika kan asem ye nipa so wagimi onim ne oka bi ko nye Yesu ne kan ye armaka cho se bible ye book an ko mo twa mo nim de tini kwase ye di dane agoro sa say story book keka omo twa ye no omo nim de tini kwase ye fa na agoro sa kokubofo da dwene da e kai mire bi na obi be kan obofo em se prophet Isaac ko usu be mpom bi so wan na agrada issue bi musa ndi gina ne fie anim the first time am di hu no me papa ne bofo aboa won fese bofo so do be sia de tina for a guy rough and this am nyana nim security na nim so papa yesi eni emu bi kura cassette mi frɛ kasem sa kwa ne ye dangerous na mo ba ye yesa ne aye ka ye nim ne aye ka ye nyan kwasi asem ne ka na Ghana fo bi so ahwe ye di atem se ne ho ye ni bre ebinum kasa ne ho na efe chen ye ebi so weska chen ye ne bre afedo wo se nyame ho konkro no kasa wo no onim da ache no onim akire no onim ne ebesi ne chena da me ka cho da bi ase enkeka bi anokura kakra bata ho da me ka cho se kwa kunya all that perfect di niam bi wo ya wonya ahwe yie your daughter na tin do nim oni pa bia wo daughter na tin ya na wo panim de akira kwan na de otan na obi aka na nima wo tan no wo ya boa kwa kunyum tuni bi se ane one
omo na kan yo fom kokotre ye hunu se no kure nim o na do bi twan to so asini kotre yeso ye kromfo sa na wo ka atire nkofo wo wi omo ampa so sa nkofo na ba wasori am ye wi omo ampa ti o so timni ne kokko afa nkwa ye no kure akwa kusu ntimi mfa nkọ biko onim so de kwa ne andi de be ka ho no be ma na asem onim asuma se de bia a waye andi ni nimu a o de be ka ho de a ene oman ni be jeri no ti wontimi sente sa de omfa nkọ evidence de wo bi wabetena media ka enie na hwe no kure wom panyini se bo mochichiri firi nsu ase be ka se de nche ba wo atinye ni ho Ghana de opedi ade a obenya ho na wieye da bia me ka se ade a eya se wo si nyame na apagya wo na within 4-5 years 6 years ya tu ye ni ayense hu ye nyame na yenim no wonye sa na me bineza da ko ya da magina so mfie bebire aze ko wusu mpa ho ahidie bada no na me na gina so mfie bebire to bo twen mo no ato nsa frewa uye mistake bi mpo de nani to ano na yade afra so mu nyina mfre urade obi wo no na adan ni suban Kristo nsa da so woni a woyem obi wo so ba bi ofiri ba otim se background na ankasa ye different ka chem se minim owuraku said you starting nyame duma e kire so owuraku start ya baase first ni fu afi no magididini do mo bataya no okrit wa bere o chem se ye osofu bi okrom akom nyina heda ye so ye komfo nyina apen ye nim mo ubetena se ye ngu panyina nim asesa ko waduru mpampansuo bi ye ne kasa ko ade mamo o yeye bandie megwase ama no oye Tupac no oyi sakola no wotete nafo no no wo matrini nifu no wo hwiskini akese no de kan kwaso asem kire me ene wo nwa wiye no Kumasi asole ni hu ene fa wo he ye nyame pe ene wo ye na ne yesa die ni mu chenwe ahwe no ansesa na adwuna ne die ni mu echenwe na ya ye wiye no amekọ endi ho say na akwa ni wura nante Andy, Ade. Hey, Andy. Sam na no to awache na munyina madio. Me ba to na ekoso na yeden ya ma 1 million bi tu botomo. Da ya nya aduma ne sa akwa o. Eblo bi Andy bo no nso oja kasa me fra ne fon so. Am so falumba nie. Wo fa se malope ya na maminya. Anzo falumbani opanyi na mzinya minjira opa obo adwuma amese wani di hunu se on papa na nante pen iso office wa ya de bi edi o mani nya na obeka tenase one day pe ko police station ko report yamfa mrani ni no dansa se wunu no ewu ma no obeka bibi ba ko na agi wom na waja na akwohye akire wo woka ni bre uye nipa ne se ya da krope obetima sole wo so ama ne yebeye ni bia yamfa nya no ba no aye obone ti mesrew ebe beta so be kan wanu atum office wa ye bibi e pre o man eti o man mra so akoye case no mo metro no no anko prove no na ne awoye no no ebetim di bibi aba ofa mpacho aka mate mantene nka biem ne ya wasa pia wo ka che se na di obi a obekasa wo Ghana ha bia ontie biem de mini bibi aka se ye mo ana mo ye mo ade na bra no so akwan awurade be fa so primu akoma de obeprimu akoma enti no mo amu nkoso nko na we di adanse ka chi onipa bia so no obi nam na enye ohintasem nya na so mani hunu de ochiri di nsokro ni here hintasem adi onipa bia wo chiri di nsokro no ya na hintasem e wokokom no yina di enti mfa homo de otre nanum enti memfa homo onipa wo tre nanum Proverbs 20:19 How would you know that this person otre nanum ano onipa atimi di nkomo se ko ka se fa yi ho abro onim se yi aye hwe otimi ko ka no hunu se tre obetima ka fa kwa kusumo omo panyo egogo bofo aye ne ma kakro mo ya munim me wo bloggers wo kroma no ne ti omo ka nti omo fa ne story so be ye interview fa ne ho be pasem na ama obetuma hye obufuo sa me nim omo page fo bebre no omo didi won nsam nti no kura de no kura me ya ne story me ya frɛ me sɛ yi film anada de me ye wo omo pɛ aba yi film me srɛ e papa bu afuo se nam so wo abodam o yese me ya aduma ma papa ho nipa be bra ton won no kure YouTube na ba en ko fo bi dia di boni anya sika no ade na sia opese won kam asumdie mu no na ma kwaje kakra go mo nko aso na nya kwaye ni interview omo nko na timi kasa ne ho
na agrada so wona de yesa onso ne nam hono mu nyina wie ye beba wo ye adwuma ntimi ni nokura no yi obi aso se particular mi obi a me ye no obi aso timi chamade enya ne ade ma me na maka se ye wo ye nipa no ansete sa de na ma ho mu nye duru pani sheda be ye me no chamade de o jam ade che na samba ye na me bo na baso to odi no se ya kwa we na ye no ya na anye no nye ko ni ama ye no TV sui ke ba yo be soma kantanta bo hu sam de waka eni ayi na nde ba na nsa anye de nam sa ye me wi ano no afrem se me number we de em se oni mi sevu ma sa mfi na mi sevu afedo no ato ohunu se he akwa no ye nda ya no afre panyini bi akoka je nse upo bi na nante ne ofa nante sa de we hu nko ade akwa no ye nipa eno ye madam fu kase Daya uye nipa obi okro so na hwe hunu so ya no kwafo na anya no kwafo wan free man brothers ni bebi da to mpanimfo na wesika na asema na no afre no phone so sam na odidi di 2000 na ko ha ko ye we interview ka trensa ntisa ko da na yese no ma chechem ka no matu ho na mo no mo ko ye mo brasa ha yese ene se ne o ko from you on tam man ni biem na de uye do be ne on va man ni biem enti abasese Uni ni Panama no matter ni otese chene kana kwa jopo mpamu mfiri ne nchen. Tono kura ne nton. Utono kura ya menton. Tonyansa ni atena. Tonyansa ni atena. Ani hunumu. Ani hunumu nso so. Proverbs 23:23. Na nsenda yan. U papa na meka na asem bebre na omo hwe mfiri say yotan. Eni ayi o. Eni ye ne o, eni ye ne. Hwe ne a me wo fa ase ba ku ya no wo ya ha itena se otimi kafa na ho. One na nante pan. Eni a andi tena se otimi kafa na ho. So mu nyina nim nia na o ma ye penya mu nya da akokodro ne medin kuma atise dise hunu sasabe wo fa bia fon sa me ne nanim ketwa na o widi ne wa anim ka to za de we be yese nti yese ya wo de ma ne hunu so afa ne de ne banka fafa tu ana ma obeboa wa ya me ka kire ndi se de o start ya ne ne ma na oni da ache because de ade yese obi ana basa so chen wa ya na wo de bone bre okra Wanya ahwe na ba bi ode adu no po mani si wanko ne ba bi ofisi obafo aya ade bi asabi epra Ghana etia Ghana mra onko police station report na mra ne obafo ni dan se na opagya ba ko a ununu nipa ne sa ununu ne sa me de obafo ne bi wa menya da ba ye ni nipa ndiri sa wa abrabom wo yesa wo hye na ni bre andi kuro ya na eteso akwa agrada wa se papa ne be me platform wi obennom no na keka we nyinara eno wie no ayo se ne ba na anam wo iwo ma na ba se da bi wan kasa sa agrada so be proto a na tire wa wasa ba sa fedi na se nya wo kan ye nyina ye no kore na ye ni nipa nanti bedi na wusei ye se wase nko mo wa mpa wa anhwew mo nko ena nyame tua ne so ka no obekọ abesi na tia befew da bi am kasa leader bia wo nso obi ye wakora oboawo na so ma ne da achepa odi oso yisu adwe woni so ofiri wo nche kwa ampa wo na sika ni kura wo bedi bebe wia so beba be ye kese am akwesere woni nsem they know ye onkofo bebre wa ye nsan omo yiye bia sika bedi di o mafa no mfi so omo wi o ma mo ni pe no omo hihye fia omo se pesa ankofo ne so omo mo a omo na usika no wa mo ami at this time I will match na me. You see etimi ya na se me mabre na obi anyi ma ye no mfa me ho ko me wogidie bi sa fe ne ya sha ase ye nso ebeduru am wa babak ye de oba ebe ma obi adi na wunya ne se ne awopɛ na da bia wo kwa no adwene ho unsa abrabo ne emra abrabo di adane di se oso hunu nipa ya akọ wanim ene na aso gina na aso ntina hunu nipa ya kokọ wanim ekina beba be di ne ho ubehia ne mo a ubehia ne recommendation so on kan bibi keke na ma bibi foforo nane ba wunya mfiri nipa ne nchen mfiri wono nso woni papa bi nante ton wani monyam nyina na wo hunu trinje ya wo opanyiri bi wa bedi no kure nyina na andi satam wo ye lawyer ate se be kan se mi ame wo fa ase dabi chief sana na ndi tio me se sana na ndi tia So what happened? ekom ka ho baba ben aha
because others so ka papa we asen ka wa akura no pe obete pa ekom ka ho yen treaty ni pasa unu obi o ya adwuma emfa so benya no so nkwa na odwene ho mesi ekoda bia besi samda kuzu so no ndia dachi bia meje adwuma we kura mekoso afe no bebi amikase bebi aye adwuma bi pe won na tesa anke ayeye kono aba plan ma me top plot nche no nso mfanye bibi onim se de kani pa share yam onim se de akura nipa ebi ni ho akasa obeka o te se de obedo no e ma abufuo mu no obewura ma se de obeya abufuo no ro Kennedy owisu ajimai Kennedy on that time na ono woto to che no we hume o che se menya adwuma nti o ma kwa ko yipialo no ma dimi dan ya o se de ade ne te unu nipa bia tum se nipa we no enye fake no bia won fort be no nko ade na dan na ne officer nam ne so ama ade ekura wo kɔ nanim ama nipa ehunu ade ekura na ade onyene ne hui eya na binum adene te sai dan u bo wura be ofa ase kokubofo radio kuro be bia nsɛm abete no wɔse bɛfem akura bia wɔde kokubofo anante bia bɛn na asɛm abete wɔse bɛfem na sabe sa ne nipa ya adwuma edu ya de wunya loyal person obetime gina ma ni mu ha ene so buju obobra mo obapa timi nyamre no akohwe na bra bom nyina na wagina achia ne se he akwapa wadi machi no kurem ubozo no aso to no amese great man o bakura osuo se ni ama ye die ana papa no beka se bo beduru we nua no achia ne se wadwene ye adwuma nim nyansa Obafo mpesa because your profile on ma when your managers be on your mu yeduma kana to care one of him mushi dan when you yeduma na say what you feel crowd here obi o so uze titi for adamfo go be so you adi go nim say o ko wanim ade no no ade no no manager why am I working shouldn't I work shouldn't I drive utimi ya dimo ba bi on o bo life ani aga jo se se dia on ahoma so oba no se o dress ahoma so oba mu entima me say yeduma ra na won pe ho na me pe ho me dim sika be dress no yen wasembe me to me I hear me per life pa I just love my simple lifestyle we am me day and yeduma ra na obejam kwan because baby am ko bia ma be life dan ko kuti sa ni bi mana mama kan je so so ban wonyanya obafo ye type wo abonte no ye wado ya obete mfie sankofo ni bia obeya na bonte agini di na wa one ni wo fie no wo bre sa line na bia enye fine obesi na nkura kokogubofo na ase wo de ye nunu ne kase busani okura 5 bedroom apartment ase me ye no sofuke to papa na sima me a ka ba akopa epake abobo ano busanso obenya amawa ete aba so dem no alisa 1 minute bia 2 minutes na boy no tugus na ye show ni ntini ani ade se ho omo om ka kire wa se bafem ye ntwiti ni pasa nti bebebe na egu hu na oka sika o de ye dai o nkrabu o ye very loyal to o ma mo asori nyina ntofo mbedi ati asum se dwan o de ombekọ akoye afuo nyina ombekọ because omnim se sa ba unu omu ne bedie Marobe na bonten obi nya hema no odua de akoma nipa kro na sebeta frato no ani fie num no omudi a ho kire ade o ya ade pa ma akoma go to ka mo bizanse o ye na dwuma brother sami be si mi se onya aka na oyiswe asabi obi no nam na makom de no yetie ye adwuma etua ye ka de ye adwuma wura sika aba ni plot kra no no abesole one day pe osi ana obi ba ha bedi agro wa ndi aka na so won charge o amani pa kro proto mba to de obe feel sen obe feel sen I feel bad na sabi uye nipa ni ote wa fidie na nim da bia na amani pa te won kan yehu na ne yehu ni akai wo no so o mani munye du na asia bonti su ni a onya hwe ma o munye du a wa duna de yes ane de ye ne doctor ye juma me de me se se bi so se be ma wu ma bi je ya sa be je mai wa be ka da abra o ti asia na me ama ondo ye nipa nkofo kan doso nshi anda ya fa me so me ko hodan yan me do be ko me nko ya dwuma de me nko chia no wa pa pay meti wo fie no ho akura na nkofo so kan sa am so yi pa
No, my end then no sponsor me. My end. I check. I check. Just said, "Oh, brand now born a crown cost and two baby be. I saw no mammy the program by TV. Oh no, mammy started Diane show. Or see your baby. So when I sponsors was starting a man sponsor. And that is why I started Diane show. Because Papa started family PR, you might not say or say, we catch and say, when can see that or only me a Jumena, we are often a Jumen to be your Bible city. Or say little, let's say, do you know, say I am crying and hiding a cry. Me a son and maybe my knock as if you are one sitting in Sampa. I will. Me ferris may be so big. But be out for us and for gave my hand that day, maybe some that maybe say what you are becoming what to me. Papa passed us, say I hear you might tell 2 months as in my year. Say GM was a simba who you near the fancy swamp. Jumana woman near Mount Loom. Now with the child was starting from my no interest. May come up, may boy the jana, me person was idea we piano, your credit, and me credit shop. And I mean, a piano mount you. Then so. Now me call no man come on, I did be na ye. Send them a careful, and me then I'm a cranny with Juma Palmy, your man will now peer me to what they and I made them to be good. Then I mentioned I know make I say, now was so many. Let's just some dark with when young, I'm a young baby or see what they piano. I don't know if you're free. Also, family free baby, or Mr. Atam would take it. Starting KUMAWOOD awards in my BMC, I said no mine. I'm going to see Credit Nimia. I'm on 4 which no man fanning. Oh, yes, I'm telling you, as I may actually make her. Oh, no, Zano, dear. Oh, catch us a man in family. No, so, nor the me. But me have to have some brand nine complete. Now, no, I say to be a what's the mention you? Maybe Chap can suffer. Maybe I many dance with friend of crowd from some very crowd of Bremy. I didn't be no me. It's why I'm friends of her. Also, mention Kaya Jimmy Camillo, no one says, Miss, also mention the pay mum. But to be grand friendly phone, so we send in a message. That's one kind. So I bet I was okay. I did change because never be an army 1% of good day. Manager, oh, welcome. I'll see you. Recover. Yes, say. Just say, oh, that I didn't change anything. Just in my first case, I'm a young Fakai, mammy. Because no why in moment. I was only a requirement. I was only a requirement. My papa will say, baby, you how much I gave. That's why how much I'm a baby, mamma. Oh, me answer quick. Oh, any pa. One of you could to do, baby. I'm going to message none of you today. Any pa. May carry me actually. And mammy, when you watch she will be on it, someone doing the my crowd. No, Phyllis said, Jay, you want to cry. Miss, me woman, your name is soon, and so, or no, one of Poco to do from say, ready. Shower to be sure for the sound when you are my side, you want to turn out, no, she comes to my station number 1, riding money, you don't know this, riding money. Oh, just say, I don't know what to say. Nipadi, only some of you are so wicked when you're working for them. I can just cry and find man. Yeah, we nipa. Then so much on the canoe. You realize that to them, friend. If I cause me and some cry, by a come and ask your profile, young, now say you want when you want to win you. What's a woman say Nipano? Who will be man and a cranny archie? So, when you got you to your boss, they be near or dog more. Who crop now, 1 crown and a leak. Ade, you know what's more than don't know. Who be on a person about on the panel, I assume. Now, but not that kind of crack and work at why are we like this? Maka, me was not being media. What is this? If you want more than 2 months, or perhaps there be a banner or not that, I'll call you, chair member, make cover, me sis, hello, good morning. Hello. I have this message here that goes like a good morning, Sister Diane. Please send my greetings to hello, Mr. Diane. For me. Hello, what to say? Good morning, Mr. Diane. Good morning, darling. What you know where dear?
Yo, Diane, but you need to copy. But every free that. So then, the time in called the KDM. So Diane, who's to the Kino point of us to Casan and no Kwaso or Casamini or Casatra, so they was a Usikasano. Then was now do the Aquarium and the boss of the Seba or Shepa and the Obey Galantina today. It means the people who do the attacking. I don't know what I buy and I go attacking him for. And from to me, Umudu Munkio Monza is you, and Tranco, the whole gun, and she said, oh, Casse, when Heneka Muntu Galamzina, buy Casse, no, my super Galamzia, when Henna buy one who to me. What I say, and you won't Casse coat, you can say, I buy any one, I buy also attacking and Ujan for no. What I say, Madame, my main country, no fair cards in the fact, I thought for no. Then I thought for no Musicano. And the British Camalada. They were a sharp one in the when you take Korea, I come back to know. And some Raman. Oh, we didn't see we young as will be a film show. And blood that you cannot use you and blood home. After I say, Indiana, so for any no more. Now, I am almost his uncle for it. I am the friend who movie as a little prison. I would move to that to pull me up on some possible. So for the who but we be flap on table the boss and let them see county. A better than a couple of flap on other countries, as well as you can find as whatever. We got a little bit as a disaster for immunity. I am. I'm going to be bully party. Yes, I'm Hello, good morning. Hello, good morning. Morning. We don't patch on one on call. But I say, Patch on one on call at Tonka. me pato me ka odike die ni kakra Power no come. a me pato odike die ni die okaye no ka comment no say die okaye no kan yie galamse ni na me pesa me trese se galamse ni nyina o mo blade a emi ya no so mi to o so esi ni ni o mo mbra o mo so ka mo ka first a se me sa ko endi die ni so Andy, your two any can't change the outside the two of us. Because the time of one ending, Andy who saw both of them. And I need to 20 years. And would be a chema of both of them. If any can't change the outside of the two of us. Hello, good morning. Hello. Hello. Good morning. Good morning. What's your answer? I just say, as a man will come, why you find a fair come by the clip. Yeah, you are, you must have one year to my work at 10 years. One of the kind of problem you work at no movie, that's a lot of fun. I can't do a clip. I won't chill. But all the one of what I am, madam. David, I will be here. I don't know, kind of, it's master mission. The master is my same thing. I'm with my forward, my work, yeah, just the name is kind of, I'm not a woman team. Let me stop you. Hello, good morning. Hello, good morning, madam. Hi, darling. You're my help for more. Yeah, yeah, for your number. Great. Yes, you're here. Yeah, I offer another program now, and you good in Capan. Yeah, but I can't send you on the facility. Yeah, you're not answering on the say your baby and I write down a again over here. Not entering from you to come and process with Janonia. Point in your one and answer. I don't know for for your back. Only very, very bad. Or my dear, sitting for us. If you do that, this are you people who collect on in can get it here. Now, it's not one type of my way. This is not all play cut on with the woman of the time. My dealing team or so I made on there. Then I'm pumping in front of more on only for your respect. But I do find to be only among phones for one thing. Or part of me who is always an eater of it. And yes, I do you. My reading. You are clever and can say. Yes, and I mean to leave her.
akwadaa bi a yɛn kane sɛ nti this reminds me of nkurɔfo bi aka ɔma se wɔyɛ mpanin sɛ nkoa no tu saa de na mobɔ onipa no hwɛ response ne speech de ma wo maame yɛbɛrɛ mu sa wɔsɛ ada mu nim sɛ sɛ meyɛ magya adwuma anaa because wonim sɛ yɛaka na ho nsɛm ato ade na akɔwerɛ ne yiem secondly Nicodemus ɛdeɛ na ɔka kyɛ no wɔsɛ Israel kyerɛkyerɛ ni na wo ne yie no asɛmdibie dɛ na ɛhyɛ wo yi but yɛ a yɛka asɛm yɛa ne yɛmpɛsɛ yɛbɛkɔ bi wɔn yɛ yɛn mpanimfoɔ deɛ wɔn nyɛ mpanimdwen yɛrepɛsɛ wɔn na nyɛ saa wɔn bɛsɛ aha awu akɔ na yɛyɛ adasɔfa nka mi wɔn nsɛm sii kan maame nsɛm sii a ɔka mi da ase nti akwadaa bi wɔ yɛn nkane nhyɛ ɛna yɛ secondly nkurɔfoɔ bebree ma wɔn nhyɛ obi ase wɔyɛ panin fila kɔpɛ nti mi da mo ase. Yes, so yeah, that's it. I mean, can't home. Ruma him from second up of body actually. All right, and say your card is last call any holiday and name be and sorry. I think said that we took a lot of your time. Forgive us, but I don't see a very important that was say a chipping on in. Okay, my darling. Diane, Brandon, you are the beer. You boom bomb pie. Ewo school park. You have the drawer of a lumbani radio mine. A church in your master. You boom a boss room pie. Now, how be a dias to be a radio when you're mobile or ye free aqua. Okay. In the radin show nipa be a yawadane brother be near the boom a bomb pie. Okay. Now, a brilliant young Cassana radio, the number now all bar or befriend. Nice already a two-jar. No be a Timmy friend. All right. You but you say Oba a brother near dampa wouldn't be a cast here. Number befriend 0555 736811. So what's the number about? Okay. Is a time limit. 0555 into Ubo 0 now, no about 5 me and Santo Aso. No about 73. No about 68. No about 11. Who fry befa. Now I'm a direction in it. Then I was pipe. I was pipe and a pop. Your show on Mama. Every day what a demo get a pay program pa radin show and the money great. Yeah, quite the customer me no fast demo D4 na na ebo a jape chrome papa ye chiao se bisa se wo promote sem se obo ade na da room a wo ye chiao bebre sanso ena yebechia home estate and block factory for ye da mo say mo amoje brehwe ye mo amofre ye mo amontimi afre nyina so no ye say ye da mo nyina ase well director for the show ora samda oh slow ochinozo ye den come the title na come come start title no ochinozo na me director for the show sanso na executive producer for the show me akasa me boss ma die nyina obi dum bi odidi man bi die rasam da kus yakopon yo fradomo kwadomo and a famous eni nua o ma jiji fo mienu a oba na betina ha ye betete wa ekusi se obepon. In fact, we love you for that attitude alone. In fact, ye niji yes that pepe o ma di baby o se me chia ne girlfriend e wo en cry and so on fan di e ma me da enti o ma me chia o ma amdo so anti o ti mi pedi ni ma okay apon eni o ma wow patience o se ne get ni the patience do you think say we pa na corner script the patience e chia me di da ya yakopon ya adoma ejuada yibisan so aba ya crown